nasur deban deve midua kurabafa sheba rujua yodagin fie miduhoge regaluga mifen wa mi aniyaverikam filwazima kafirunge tereme bayaku ebbas sallahi kofuwe babihuna ki husham bin amr al-amri zuhair bin abi umayyah al-makhzumi مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ابو البختري بن هشام زمعت بن الاسود مفسمي هنا مكان هيجي ماكي الى هشام بن عمرو زهير بن ابي اميه غاتغس بن فيه اي اخاي هرمنگ مافرون اها تيماگه ددري كولگه ميهون حسابگه دتيگا بند مرويوي تيبا كاليگه ميلكو كابه اونوان آرام کو گلين حفظيه وهيه مگه هتبا هاده باري كوري زهير بن اي هشام قراني كينه مركي ام ميه بيجاي mata ikwane devana mihe kwane na eno ba wigenwa huwa mlingwa tia faigandu vida sunnabati ko film hai usam nefiye khajegi ki emme mihe nune devana miha mihiri dimaye fennare zuhair nefiye ento namas miyorge kamiga timana mihe ka benme mihin kiagim mige devihum mut'im bun adi gatan gejwe gos nefuwe e fahudamana abdulwanaf ge darin kure dedariko aniaga banduha honukam fanawe dairu deken hurman hifasiya vetoy mina bunefie hifasiya nuima kurani hitoye markives emme mihe biyaye mibamihum bunefuwe ekanikam hinu kurare mitivi demihune mut'im bunefie tiyavar kamaka biya hatarwana miheka benume dem miti mihun ekwa abul bahtari gatan ngejwe mina ya swaga dekevige mina bunefie tiyavarge kamaka biya fasona miheka benume dem mi hatar mihun zam'at ibn al-aswad gatan ngejwe dem mi fasmihun ere etambe waga dakka madama ekale aniyavirkam gefai vida hashim anha mihun shebun nirman ebbasu ahdu ni mafwe zuhair ibn abi umayyah munfiye emme furtamen ewaga dakani timannaye demfai mige fawdu irwara adiwe quraish anha mihun haramfu terege majlisan hadirwe nimuntana zuhair rekulaga ma riti hedmen ala najhedigen ais gefulga tawaf ko awdiwege mistakunna dimayan emri matiyari nagaage matibajagen hore harwadun gwaliye e makka ge ahdu werinebe e adnan wangaage bodun neve ahare armen kaabe unwandi aram ko uleru hama aharmen ge tereng gadar huri dedari koige mihon bada marwe bandha hon kamga halak weve tiben biheje e mihon nakai miheku yafari koggenne noe e mihon mihekan eche bikkagen noe e mihon ge tere mihon gotukan ulike kiyagen emmena tiya dutra den tiyi konfada aniyain heje maras kelage gandi huwa ko gome tiya noba faigalu vida sunnafat ko fa noni avre mihuri defiyol matin gudavis nulaname nikan koladana miya kuriya jawab dibelare abu jahl fummagin tedwe gwaliye e moyaye nikan tiriware tibai dogeke tie faten nuilene mitamol zam'atun al-aswad fummagin ay susham ge kurmachan ara abu jahl kurmat lagin hore hale lagin bunefiye bajaga khajega moyakama dogwerikam ma bode tieche lionu irwes mahuri nuruhiye ehenkam marago elionta gonwes netin nunheje abul bahtari gwaliye ei tede tia fataka nuruhe miho ma gine mutaimun adi gwaliye ekad echsa adamu darin ruheni kongotakonghe dem mitanga hale pale gadavi tambuga mutaimun adi diadianun gos fannergen fala kudi kuramun defarata ukam evaharawde abu jahl urfa bnefiye tiei regandi ga hatardam ve nimifa ikawitaye dem mi ba mihun ebegen gos hashimun hagi mihunai muttalib wanhagi mihun shebun nere gege fonwa ihu ulegotan ulen amur ko nimmafuwe nikan higi nabi kam nota dihawana ahruge terege mi fay vidan onu mihun kure husham bin amrai zuhair bin abi umayyatai de mihun fahun islam ye mut'im bin adi marwi kafir ka mati ge abul bahtariyai zam'at bin aswadai qatulwi badr hangrama ga kafir ka mati ge hashim anhagi mihun shebun nukitta timmane bido abu talib gefanu awhar je ekifanu awharwi ramadan mahga abu talib gifanu ge waha misiyaratu ga bara funiyama ko mige kuriga dekkinga je abu talib gifanu awharu ita timmane no tafaswane biduhu sittuna ummul mu'minin khadijah radhiyallahu anha awharu je ikwana fasdanu ga vedu vevi ituruke gifanu ga apple ne ikwana awharu ikwana ge umur fulum fastulas fasahar fuluge ituruke gifana ikayani baldwa ganigin innabi fansawi saharwe abu talib gifanai khadijat gifanai awharu gin ikamachan ituruke gifanai ashab bekajum waran hitam kure buwe yahrang bekajum nande baba wani hitama gahare miyaruge shawwal mahuga salama sallallahu alaihi ituruke gifanu zam'at di saudaye kiunu bekamlikai aishat gifanai dibeka madunai kan baldagin fiye aishat gifanu ga alihuga rekure bi madina yang hijre badagatuma fahuge kan baldagin iru ikamnagi umur fulun hanga harfule rekure bi no harfu wama fahuge
ابو طالب گفانو اوہار ومن قریشون ہاگے میوگے کیبائیں اتو رسول اللہ گفانن اے ابو طالب گفانو ہننے بھی ایرو نفورا کتمے اندگو فلکائی تراتا فوران فرابیو سلامای صلی اللہ علیہ اتو رکے گفان حدیث کرے بیئے قریشون ہاگے میہو نکک ابو طالب گفانو ہننے بھی ہاں ہندکو تیمن کرے گفانو نکک کانتک کون اولے کرے نکرے ابو طالب گفانو اوہار ومن قریشون ہاگے نجفا میہون اتو رکے گفانا دیمایا فماگے آس ہتنگ آہا اچے گوا اولے فرابیو میگو ہنگام فرفون ادوا کو حدیث کرے بیئے اے بڑ بیبے فلائے بیبے نتوں کے ہتام جبنیں ہادھا اوہے می بس پھر خبر ہے کہ ابو لہب ہمڑی بھی گنگاس نبی ہتام نکر باتے اڑگل میہری بڑ بیبے نونتوے اڑگل میہری کا جگفان ہی نسر دے رہے میگو متی کا کھڑ دوس کرے بیتنا گرے سنگھائے کہ بڑوں کرے ابو جہلائی عقبت بن ابی معطاء میفد میہن زائزات مٹھے ہی رنگ ہدا ابو لہب یہوری کو تنگ امرا اترو کے جگفان کے دشمن حکم کا ہدا گم پوئے دمبے کو سنگھائے کافروں کے ایمن ابس وے اترو کے جگفان کے گائے کولن اراگتما تیار وے گتیما ادوا کو طائفہ بڑاگتما نکو بڑاگم فیے می نکو بڑاگتی نبی کم دیہون آرو کے سوال مہوگے اترو کے جگفان کے اریو گائے کے جگفان مینمن کھرے بھی زید بن حارثت بڑاگتے می وڈاگتی سقیف انگھا کہ میہن اسلام ویتو نوتے ایک جگفان نصر دیتو ایدی وڈاگنی گنے سقیف انگھا کہ بڑو نکن ای وقت کا تیوی ابن ابفا تیمبے نے اتنو ایک کے نام کی عبد یا علیہ انکو کے نام کی عبد کلالے انکو کے نام کی حبیب فہی طائفہ بڑا کہ مننگے تیمی ہنائی مجلس کربا واہ کو دکوا دین گوالبا ہدیما اتنو ایک دن زوابکی میرس کجائے کجگفان رسول کماگم فنو بکم کا وجہی بیا تیمنگو سے کجاگے گفرو کے ارفرو ویلا فاہری میں انکو کے زوابکی میں کجاگے کجگفان نونی رسول کماگم فنو پانے میہ کو فینی وڈی نگتی باوے انکو زوابکی چمنائے کا کلیگفان کا ایتی واقع دکا کرے بین میں نونے مینی کلیگفان کی میں کہا کہ فنوی رسول حکم کا وانا کلیگفان ویہی اہرمین واقع دکا زواب دی اولے وربرے بڑو قدرے کے دوگوری حکم کا وانا تیکال دوگوری نا واقع دکا اولے وربرے مگے قدر مابرے دنگ کلیگفان سے جو اڑائے گا تمہیں ایک تیمیہن دنو ایفوئے کلیگفان کی رسول کمائیں کومیس میرٹوگان ہن نوارے این کومیس بیوں کا بڑا گن نوارے دنگ ہنگوا گتمون امیہن کے ہینجے ذات کو میانائی کھدی ورین کلیگفانائی فاکو کلیگفان کے فیت لفلن ہیرا کا ہڑے لوہدن امر کو پوئے دم مگوگے دفراتگا مبامیون دسفق اسی نے تبین کلیگفان اڑوا کم فیور فلک اتن ہیرین اوکا ہڑے لوا اڑتے اترو کلیگفان کے دفاعان پھرون اوہرے لین فیوان جوڑ کر فی ریپی جے کلیگفان مکم کے وین دی بڑاگم ورفل باجی وگین اسی نے بڑاگم فیا ایس دمجدن فلگا حفان اگافا دنوتے ہرکن ہنگوارے اے رسول آئے ہرکن ہنگوارے میحال کولگا بڑاگن نوائر کلیگفان ارا ایتی فاہرون کلیگفان نوا الوبان حدواگن زید بن حارثت کے استجفلائی ہری کولن ایتا تنے فیڑی کھینڈی فار وفاوے میفت حال کولگا بڑاگن طائف کے ربیرا نکو بڑاگن اتانگاوا باگیچائے کا بید بڑاگن اسی سے بڑاگن فیے دنگ بامیون کلیگفان دوک اللہ فا رفن ارجو ہے می بگیچائے کی ربیعت کا عطبتائی شیبتائی ددرین کے بگیچائے کے البخاری و مسلم می دفت کا عائشتگفان اکبین روابگیم و حدیث تو اترین بیو عائشتگفان صلی اللہ علیہ وسلم نبی کلیگفان گری ہوا دنی بیو کلیگفان کا مچ احد ہنگرامائے کہ دوہا برے وکین کھنت بڑوی دو ہنگ آیت ہوئے کلیگفان حدیث کرے بیئے کبنا قوم کے بیم اکبین چون کلیگفان اجہنو ہا کھنت کے جہنو ایرو چون کلیگفان امی کھنت بڑوی دچ بڑوی عقبت کے دو ہو گئے می بس پھر مراد کی طائفہ بڑائیں عبد یادیر منائی بدل کرے بھی دو گے واقف لے فہ عبد یادیر منائی بدل کرے بھی تنگے نمی عقبت می انصاریہ بیکل نائی بدل کرے بھی عقبت نونے دنگ ادو گے واق اترے کے گفان عائشہ کے گفان مفدان بیان کرے بھی ادو ہوگا تم کے گفان عبد یادیر بدل کرے بیگن ادکے واقف تکن اینا اجاب ندیما ایمری وڈاگم برابر ہتامیائی نکمت کم کا وڈاگن نوانی کو تیون کا جگفان کا امیل حجکول کے مچنگ ہیفلو ایریویس غرنو سعالی بے کیا حسابہ وڈاگن نہیں پا ونی کولنے دین کلیے کا مت بلے والی بیرو ویداگنی کے متین جبریل گفان وڈاگن نواتے ایک جگفان تیون کا جگفان گوادے بافا ویدار ہوئے میرس کجان کا جگفان ہوئے قوم کے بیہم کا جگفان رد کھڑا بستنگ اسوا وڈی گی فیے میرس کجان کا جگفان کا علیہ فربتو کے مزائی کتا فنو بافا ہوئے فای کلیگفان ہپلا ہم کربا کمکا کلیگفان امر کربا رہے یہ بغتوا فربتو کے مجائکتا تم کلیگفان بدار ہوئے اے محمد گفان میرس کجائیں کلیگفان ہوئے قوم کے بھی ہوں کلیگفان کو مچے رد کلا بستن اسوا وڑیگن تم کلیگفان کا علیہ فنو بافا ہوئے
فای کلیگفان قربانه امر فل قرباره کلیگفان هپلا ونینما اخشبانی وکیه دفر بد امیهونگه مچا وٹو على بافاوریم تم کلیگفان ودال وونی نونکه امیهونگه برکت تکومس ماکلانگ එකවන්තකම හිකිවේ එකදාගේ කිබෙන් අලුකන්කෝ ශරීකු නුකන් උලේනේ බයකෝ එකදාගේ නිරුවාෆාන එකම එදි වඩා ගන්නවා මේ මිහිම් විදාල් වේවම් ෆර්බතව මලායිකතා දෙන්නිබියේ කලිගෆානුගේ කදාගේ කලිගෆාන නන්දෙබි ෆදයි කලිගෆානි රවූෆු රහීම් ඕගාවි රහමෙත්ලි මේකයික දින් ඒගෙ දෙබේකලු ගායබජේ අලිෆා දෙම්පේ සලාමයි සලවල්ලි ඉතුරු කලිගෆාන اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون الدواب الكل كذا كوي تونغ يفان قوم ميهون تدمغ دكوان ديوي ميهون كما ندننيه ميهن حديث كربم وداغين يهوننگه بغيچا بدوداغين پي اير يتر كيفان دفاعت فلون ليفد اوره في يتر كيفان افد حال كولغا بغيچا تيري بدوداغين ඉහිඳ වඩාගින් ඉන්නව නිකුන් ඒ බගීචාගේ වෙරින්කම් ගාව අතපතයි ෂයවතයි දෙබෙන් දෙකවා මිබා මිහුගේ හිතුවේ තිරිය රහමෙත්තිල් කමයි ඕගාවිකම් බදිජේ මිදිබේ නකි ඉතුරු කෙලිෆානුගේ කාෆා කලුන් කුරේ අබ්දු මනාෆුගේ අබ්දු ශම්සුගේ රබිඅතුගේ දෙදරිනේ ෆයි දෙබෙන්ගේ අලු අද්දාසු නස්රානි යතම් මේබිස් කදුල් කොනිතකේ දීෆා ඉතුරු කෙලිෆානුගේ අරිය ෆොනෝ ඇෆුවේ mi addas mitageti tawakiga bahattagen as kurimatfulga bahattapa denneviye mihiri mitange wedinge jabadikewe den ekale gefan bismillahir rahmanir rahim fadan bidalfa farikuluma fatwa viye addas ekale gefan ge monful balafa denneviye ekale gefan tie bidalwi etcheki mekarage mihun kiyawle etch none ituru ekale gefan hadis kuleviye ekale giyaki konkarege mihakim heye kalege dinaki kobahiye addas dennevi alganaki nayanawage mihakime dinaki nasraniya dine इधर कलीफान हदीस कुरेबिये थी यूनुस नबी कलीफान के रत्ता है अद्दास दे नबी कलीफान यूनुस बुल मत्ता इंग वडागती कोंगत कुंतो है अलगोंडु रफु नोकिंग इरु एरफगावेस यूनुस के फान दन्ना दिहमियोने नुतिवेने हेंबीर कलीफान मिकहजा उम्मीय जाहिल कौम की तेरेगा हुन्नवागी यूनुस के फान इंग वडागतमी अजाबिके कलीफान हदीस कुरेबिये यूनुस के फान की तवन कलीफान के अखी के एइविस तवन कलीफान फद नबी वे कलीके mihin hadis kurebum addas itru kelifanu istirfula yafam pulga bosdiva denneviye ashhadu annaka rasulullah rabi'atu dedari mitam bajan durga tifa ekak manika bunefuwe arming alkaje amra gos kofiye den addas babi gatan awum bunefuwe kelifanu ge afam pulga bostiti awleni konkama hureye ena bunye e sahibaye mi bimmasiga kelifanu pure heyo egamba anika kunuwe kelifanu edikki wahak fulaki nabi bekelka noni ingene wahake none ede mihun addasab nefuwe tihe mihoke kibain ibila emme bahaka timage din zukolli maki rangal kame nore kadege ihusure huri din dun kurare e din ma rangal wane adi riwayegen ve atbatai shaybatai deben badru hangurame nukurna ngoleni kun addas ede mihun na bunye tiba mihun tie uleni ekkele duham bagicha bedodage kalifan nai hangurame dantai ikalifanai hangurama kulawmi farbatta kafis kuladan kame nore edemihum blefuwe kajegiya tihari kajigwanuge duufuluge sihur warabada jihibataye mihim blefa edemihum baduru hangurame gos hanguramaga kafarko matiga qatulwiye demfe salamay sallallahu itu rasulullah ifan taifun emri wadage makkayai riyakai duwaluge rastaga wa nakhlatekiye manzila faba wadage hunnawa mut'im bin adiyu gata mihak funuwa vidal wiyeti on kajigwanu makkayan ara wadaga tuma kajege rakkawtirikame vehiye ena bunye awan arawdaga noare kalifanaka mihakwe undagule biyakan devrime mihem bolefa minagi darinai alunagin hatiyar tan hifagin ituru kalifanu arawdaga noane magwecha nukume kalifanage makkayan aragin daniko abu sufyan as ahafiyati awlani tabawigin he nota salamati de mihakam gahiye mut'im gawaliye adikin he miulani timakan guri ma sahibaka salamet digene abu sufyan bunefiyeti hembi yaka kalege dibi salamat kai zimmati nungura frime demfai ituru kalifan harampulge tiriya wadagin gefuluga tawaf kurebi irwes enaga hatar darin kaniuran damagi gefuluga hatar kanuga tibuwe kalifan tawaf kuraba awdi wadaganigin gandora wadagin dande mibamihun ariwa diyowe mut'im bin adige mimakataka badru hanguramaga ituru rasulullah ikfana nasr dibi wadagin kafarunge eta bayak hayyer wefa wanikon hadis kurebiye mut'im bin adi miyadu duniyega hurefa ena as mibamihuna meduga eche denne namaves mi emmen ena dukolle bimhe ituru kelifan ma khulgu flaki miye mihunge kiba me fahuna kuttaken hanmafule nukurabate adiketa nasred biodagen fi viya hanmafulu kurabani mihakku kiba me fa onnama oin hewkamke
ehna e mutaimbun adi kibam bis dibodagam fawa on the wuful take bis madin nune faisal amay sallallahu alaihi itu rasulullah ifanaki mihak kibang beonuha nubakam kan nubaj jaza debba bekali nune adi kiyeta afu kuraba heo jaza debba bekali ki sallallahu alaihi itu rasulullah ifanu nakhlatuga hunwani ko mitana jinni ge baage ko mihun as ekali ifanu namaz fulan hunwage qur'an kiwa bidalwa arful aha iman begin eba mihun ge qawmuge mihun gata gos dina go unu wa ahqaf suratu ge jay jinni suratu ga bayan kurba pawe ei wa iz sarafna ilayka nafaran min al-jinn ila akhiri nihayat hoge qala al-mutarjim nihayatana zaini dahlan siyaratu nabawiyya ge 11 babun tarjama kulama qasdu kula hisab nimni den oti 12 babe ei باب خبر طفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه دوسونها طفيل بن عمرو کے خبر گواہ ننگے باب دوسونها طفيل بن عمرو کی اینا کے قوموں کے میہن تیرے گا ور محکمہ عزت کن گھری بدی وی لمبری کے مکے گفان افارق مکہ بڑا گتون قریش ونها کے بیک میہن کے گفان گری گوس بن فوے ایک گفان اے گفان بفار برستی وڈا گین ارگا کن گھری مگو دنمم توے میولبا محمد گفان کو ahar medum faul wegin kajifanu kanta argumena bani wara bodu dati fe ahar menge jamaat wakwa kurba fe ahar menge kanta tan hawiya kurba fe kajifanu ke basful taki shehre fade echike ei mihaya emiha ke bafaya wakwe de mihaya emiha ke ambi miha wakwe hinga de me ebban simage mihunai darim wakwe hinga de kajifanu ke macharai kajifanu qawm ke mihun ke machabes mi shehru erikan bazdane ti agun men warabes birwane Komes kajigfan Muhammad Gufan macha biru tiware nawana kajigfanai baddal baag dakwa nulu bare suwaid riwakura batifa bamium miwaka dakka min kajigfan ikma birugane gem makka ge magmaga hingawle nives kampatuga kafangani ja bar ko ginhuna hadge ei Muhammad Gufan ge sihriga jihidane tiwe ganna birune kajigfan kibang iblis echen wehomat yon kajigfan huri kastu ko genne mifadang ulenikon edwa ko harampur ge tire badewunu ir Muhammad Gufan gefro kadiga namaz fro kan hunno aniko dima wije hama fenma kajigfan ki ei kambes engi je fay kajigfan ragala badalum ge qastuga khair vitana kuliyekan kajigfan evdalwa etchiga alu iwonu iru etchaki nuhanu riti furihama hikmat tirkama badagat tirkan huri etchikam ga nuni nuye tiun kajigfan ge hitan eriye markiwes riti uturai heo nuba wakinwa fada gabiya ki nune embir kayfanu ebdalwa ichi aha olum filwa etaketi mage buddhi ge taradu nokira hama bayako muni bastakan helli gen nwane den itura kayfanu gandwara bada gatumon e gandwara gos baddel ko gen danna afime kayfanu ge qawm ge mistakun kayfana meduga kiya uleni miweni eveni henne mikot tagatim kayfanu ulni kayfanu ge basfulen ibdane ti kampatuga kafaja bandu ko genne ekmak virus kelang irad kurebi kayfan ti vidalwa takiche tim kayfana ibyo mate enkam hisabakan hafime dem yei rangalan orum filuan edigene kayfanu kanta tim kayfana rangalan angwa badwa deve itura kayfan tim kayfana dinu kanta qur'anullah qur'anuge sure kiwa vidalwe hedde montim kayfanu islam jeime den tim kayfan den nivime makkelang nabiyay algonaki algonu qawmuge mihuge tirega mihun kiyam tirwa mihkime algonu qawmuge tire midani islam dina gwa ulma qastu ko genne ehem biiru ekam ga bacca waagweri kame dibene kommes alamate devuma makela kiwe duafle kurbare mihin denima hadwa burkuri kala koye me kala kommes mu'jizat diban dewe bidalwe duafle kurbafiye dembe tyon kalifan makkai nukme dasul kuram gos saniyate ki hisaba kalu andi rega gos etangati be mihuna fenna hisaba dietana tyon kalifan ge delo demedum magada nore nukme etangana ajko fiye tyon kalifan goa lafime mono non tanaka labba mara kiyaman kurban dewe එහෙන් ඕනි දෙකේමියුම් හිකුරානි මිහිරි දෙජෝදි මෙදුගා වොටෙ දිදිගම්බා අජාබිකම්ගේ දෙම්ෆේ එනෝර් තිවංකේ ඉෆාන් ගම්මුසි මුග්ගලන් අසුවිජේ තිවංකේ ඉෆාන් හිතන් එරියේ මිවි මා රංගලසෙ දෙන් තිවං එන් අල්කුරානේ දිමායක අලි අරවා උලේකම් ගාවීමේ මියෆෝගා තිවංකේ ඉෆාන zun නෝරේ කියම් පෙරෙමුනේ විවාහකයන් ඉෂාරේ කුරබා සුබ්කි ඉමාම් එක ඉෆාන්ගේ තායියතේ කියුණු කසීදාගා කිව්වා වේ වෆි ජබහති දවසි ثم بصوته جعلت ضياء مثل الشمس المضيئة ففايد غفان ربا كورا باتيت من كده غفان غص رفان اروان تمنغ بابا استقبالا اننا فرافيه تمن بنفيه میں نکم فیوے ہناتے اہورین نکا بابا یکا میہارک نوے اہورین کی دیرکی بابا کے دین نونے
ahore miyi Muhammad Gifaran imam Islam begin bappa bunwafiye ahore dinaki dariful ge dine demfe ge etirege emmen Islam jawwe demfe rafuge mihunan Islam dina goyagin bayaku Islam we bayaku Islam noe fasti wa tiben ferafu den anika anefala ku itu Rasulullah ifanai badal uma makkah gos denime dawsu anha mihuna tedmagu dakkavetto ka ifan duafle kodde bare e mihunga waccan emme gadawge mani zinege kantake mihen denima itu ka ifan e mihuna tedmagu dekkema duafle kurebiye den raragos dina go matiga demhore jeime mige matiga horefa itu ka ifanu khaybar hipagin itaga hunno niko dawsu anha addiya gege Islam nagin ka ifanu adiya hinge jeime Mihzaba Zaini Dahlan ge Siratun Nabawiyya ge baron babu nimniye